Srdačan pozdrav svima vama i dobrodošli na YouTube kanal Reči istine. A naslov koji sam izabrao za danas formulisao sam iz izjave koju sam pronašao u poslanici apostola Jakova 4.14. Evo kako glasi. Vi koji ne znate šta će biti sutra, jer šta je vaš život? On je para koja se zamalo pokaže, a potom nestane. Da li je to istina? Ako ste mladi, onda možda i ne verujete. Ako ste barem u srednjim godinama, tada to već priznajete, a oni koji su poodmaklim, to sigurno znaju. Zašto sam vam ovo rekao? Anais Nin je rekla, mi ne vidimo stvari onakve kakvi jesu, nego ih vidimo onakvima kakvi smo mi. Da li to znači da način na koji ti vidiš svoj život oblikuje tvoj život? Tvoje životne odrednice opredeljuju tvoju, kako to kažemo, sudbinu. Tačnije, tvoj pogled u budućnost će uticati na to kako trošiš vreme, kako trošiš novac, kako koristiš svoje talente i vrednuješ svoja prijateljstva. Jedan od najboljih načina da razumeš druge ljude jeste da im postaviš pitanje kako vidiš svoj život. Otkrićeš da ima onoliko različitih odgovora koliko i ljudi. Evo nekih odgovora. Život je cirkus, minsko polje, tobogan, slagalica, simfonija, putovanje, igranka. Drugi su rekli, život je vrteška, nekada si gore, nekada dole, a nekada se samo vrtiš u krug. Ili, život je kao bicikli sa 10 brzina i menjačem koji nikada ne koristimo. Ili, život je kao partija karata, moraš da igraš kartama koje su ti podeljene. Da sam tebi postavio ovo pitanje, kako bi predstavio svoj život, koja bi ti slika pala na pamet? Ta slika je tvoja životna metafora. To je pogled na život kojeg se držiš svesno ili nesvesno. To je ono kako ti opisuješ život i šta od njega očekuješ. Ljudi često izražavaju svoje životne stavove tako što nose određenu odeću, nakit, voze određenu marku automobila, imaju posebnu frizuru, nalepnice, pa čak i tetovažu. Tvoja neizrečena predstava života utiče na tvoj život i više nego što misliš. Ona određuje tvoja očekivanja, a vrednosti, odnose, ciljeve i prioritete. Na primjer, ako misliš da je život zabava, osnovna vrednost u tvom životu će biti zabavljanje. Ako smatraš da je to trka, cenit ćeš brzinu i verovatno ćeš stalno biti u nekoj žurbi. Ako misliš da je život maraton, vrednovat ćeš izdržljivost. Smatraš li da je život borba ili igra, bit će ti veoma važno pobeđivanje. Koji je tvoj pogled na život? Da li je moguće da zasnivaš svoj život na pogrešnoj slici života, da toga i nisi svestan? Na koji način prepoznaješ svoju filozofiju života? Rekao bih da je to neophodno suprotstaviti se opšte prihvaćenoj mudrosti i zameniti je istinskom predstavom života. Evo na čega mislim. Citirao bih poznatog filozofa i teologa prvog veka apostola Pavla koji kada piše ljudima u Rimu kaže: I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog. Spomenuo bih 3 metafore koje nam pokazuju ispravan pogled na život. Život je ispit, život je poverenje i život je privremen. Danas ću se osvrnuti na prvi a u narednim emisijama spomenut ću i ostale. Evo misli koje su po meni osnova života koji ima svrhu. Dakle, prva metafora koja nam pokazuje ispravan pogled na život je život na zemlji je ispit. Zapazite da se stalno testira naša priroda,
vera, poslušnost, ljubav, poštenje i odanost. Imate mnogo primjera ljudi koji su položili velike ispite, ali čini mi se da je mnogo više onih koji su pali. Dragi moji, karakter se otkriva i usavršava na ispitu. Ceo život je ispit. Ti si uvek na ispitu. Kako se odnosiš prema ljudima, problemima, uspehu, sukobima, bolesti, razočarenju, pa i prema vremenu? Ali čak i u sitnicama, da li nekome otvoriš vrata, podigneš otpadak sa zemlje, ili kada si ljubazan prema službeniku ili kelneru? Zapazio sam da je nekada na ispitu bila moja vera kroz probleme kroz koje sam prolazio. Ili moja nada kada sam izgubio sina. Danas, kada ovo snimam, je 15 godina kako je sahranjen, a živo je samo 21 godinu, 1 mesec i 21 dan života. Na ispitu je moja ljubav kada se susretnem sa ljudima. Znate, veoma važan ispit je kako se mi ponašamo kada ne osjećamo Božje prisustvo u svom životu. Ponekad se Bog namerno povuče i mi ne osjećamo njegovu blizinu. A car Jezekija je prošao takav ispit. Svetopismo kaže: ostavi ga Bog da bi ga iskušao, da bi se znalo šta mu je u srcu. Vidite, Bog ga je ostavio samog da bi ispitao njegov karakter, otkrio slabost i pripremio ga za još odgovorniji posao. Zato, kada shvatiš da je život ispit, shvatit ćeš da ništa u tvom životu nije bez značaja. Čak i sitni slučajevi imaju značaj za razvijanje tvog karaktera. Svaki dan je važan dan i svaki sekund predstavlja novu mogućnost da produbiš svoj karakter, pokažeš ljubav. Neki ispiti se čine pregolemi, druge i ne primetimo. Svi se, međutim, tiču budućnosti. Zato želeo bih da vas ohrabrim da bez obzira da li je životni ispit velik ili mali, ne dajte se pokolebati, budite istrajni i budite pobednici.